Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako da napravite tuš u Minecraftu i da krenemo. Ajde bre. Znači, vrlo je prosto. Da on nije baš neki najbolji tuš koji postoji. Znači, ovdje samo stavite tu jednu rupicu. Ovdje stavite cobblestone ili bilo šta. Možete ovdje raditi, ali ne morate. Znači, to samo ako želite. Pada mrak, ovako. Sad novi zombi smarači nas smaraju i ovo se malo izdruga tu, a ne, sad ćemo mi to da popravimo. A šta uradi sad? Tu neka dva, i znači sad samo jednu rupu tu na sredini i lepo samo sipate vodu. Stavite vrata, lever, drvo ako želite i to bi bilo to. Pozdrav, vidimo se u nekim od sljedećih tutoriala.